duhereze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu Kristo, ndashima ineza yawe itagira akagero, ndashima urukundo rwawe rutagira akagero kuri twe Mana, ndashima imbabazi zawe zitagira akagero. Sandi kuri uyu mugoroba mwiza utanze kugira ngo tunane. Haleluya, haleluya. Sinagiye Imana nirihabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Watuganeye umugoroba mwiza natwe tuwubayemo kandi tuwunezererewemo. Wakoze Mana, wakoze uhabwa icyubahiro, wakoze uhabwa icyubahiro Mana. Tugeze mu mwanya wo kumva icyo ushaka kuvuga, tugeze mu mwanya wo kukumva. Reka ubane natwe Mana, uganirira buri mutima wose icyo ushaka ko cyumvikane mu izina rya Yesu, biciye mu buryo bwawe bwite. Icyo ushaka ko twumva tucyumve biciye mu buryo bwawe bwite Mana. Tanga uburyo bwawe bwo kumvisha no kumvikanisha, uzabukoze Mana. Sandi kubana natwe hagati muri byose, ni mu izina rya Yesu n'iry'umwuka wera, amen. Ndashima Imana iduhaye umugoroba mwiza, Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana kandi idutije kunezerwa. Kugera imbere y'Imana ukanezerwa ni umugisha uba wagiriwe. Uzoharure, hariho iminsi uzosanga wagiyemo ariko ntiwanezerwa, ubiharure urabyibuka. Ariko ugize amahirwe ukagera imbere y'Imana ukanezerwa, ubishimira Imana. Ndashimira itorero Kanani ryabashije kudutekereza rikabona ko twabana namwe muri uyu mugoroba. Imana ibaheze umugisha. Amen. Ndashimira pasiteri, ni inshuti yanje cyane ku giti canje, ni n'umuturanyi, twarabanye igihe kirekire tubana inzu n'indi. Jewe n'umugore wiwe twageze duhuza imikubuzo tuhaye dukubura. Twumva ko twari tubana, abyutse mbere agakubura hose cyangwa nabyuka mbere nkakubura hose cyangwa tukabyukira rimwe tukadukutana imikubuzo, kandi twabanye neza. Sinzi ariko twabanye neza pasi, twabanye neza kuva nkiri umwana. Rero ndagushimiye. Rero buri umuntu mwabanye kukwizera ni ibintu biba byavuye kure. Imana yabikoze ihabwa icyubahiro. Itorero ryose ku bumwe, ndabona na mama pasiteri wundi hariya, mwese ndabashimiye kandi ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Namwe abakristo mwese ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana, dutega amatwi twese twumva icyo Imana yashatse kuvuga. Imana ibagirire neza. Amen. Naringize iminsi sinari mperukano basi mbivuge mucumvikana. Ndashima rero kuba twongeye kubonana. Imana ihabwa icyubahiro. Yohana 10:10 niho tuganira muri uyu mugoroba. Murabizi ko tukiri muri Pasaka, sinoja kure yayo ntaho nobona, kuko Pasaka birazungurutsa ahantu hose, aho ukoze hose ni Pasaka ihari. Naje rero sinja kure yayo. Turaganira ku makuru make ya Pasaka. Dusome muri Yohana 10:10. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Amen. Twongera dusome muri Yesaya 53. Yesaya 53 gutangirira. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye k'ikigejigeji, k'igishitsi cumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Amen. Tugiye kuganira umwanya muto cyangwa munini bivanye n'umwanya Imana itanga. Buriya umuntu arashobora gusoma mu rugo ukegeranya ibintu byinshi cyane, ariko buriya amavuta yivuga butumwa bakugatuti. Niho Imana izi guhishurira ibyo ishaka kubwira abantu. Wowe uzutegura ibyo ushaka kubwira abantu, kumbe Imana nayo ifite ibindi yashatse kubabwira. Biza bizira hano rero. Nihaza byinshi murumva ari byinshi,
nihaza bike murumva ari bike, ariko ndazi neza ko icyo Imana yashatse ko twumva turacumva mu izina rya Yesu. Ugurura umutima wawe kugira ngo ugire icyo ubashije gutahana ntuba umuhombe muri aya materaniro. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira umwanya muto ijambo rivuga ngo igitambo gitanga ubuzima. Igitambo gitanga ubuzima. Tuvuze igitambo gitanga ubuzima bisigura ko hariho ibindi bitambo bitotanga ubuzima. Bisigura ko hari ibindi bitambo ushobora gutamba ariko ntubone ubuzima, ariko turavuga igitambo gishobora gutanga ubuzima. Gitambo utanga kandi wamara ukaronka n'ubuzima. Bwana sifiwe. Amen. Bibiliya itubwira abakera ibitambo bageze batamba, ubu twe nta bitambo bigihaba kuko Yesu yabaye igitambo gikwiye. Ariko ngo bageze batamba ibitambo, bategetswe gutamba ibitambo ngo bitazira inenge. Ukafata igitambo niba ari nkitavunitse habe n'inkaranobe yayiguye neza, itavuye amaraso, imeze neza, wayifatishije amaboko apana umujugujugu cyangwa umuheto, ukayifatana amaboko mu buryo utagira inenge, ukagitamba. Icyo gitambo nubwo cyakurushaga kukironga, ariko cyageze kiguha ubugingo, cyageze kiguha ubuzima. Gitambo cya Yesu aho gitandukaniye n'ibindi bitambo, Bibiliya ivuga ngo uyu ushaka gutamba wagaze ushaka igitambo ushobora gutamba, utakironse ntiwatambaga, watambaga ari uko warose igitambo. Ariko Yesu Kristo yaje ubwiwe ari igitambo. Yesu ntiyazanye ihene cyangwa inka, ntiyazanye intama cyangwa ikindi kintu, iyo ubwiwe yarishoye aza ari igitambo. N'ubundi n'igihe warokaga icyo gitambo wagenda ushaka umutamzi wo kigutambira, kuko ntivyemewe gutamba utari umutamzi. Abatamzi batari abatamzi Imana yabagenjereje ntiyabishimye, kuko gutamba bifite abo vyagenewe. Ni ukuvuga ngo umaze kwiruka, ukiruka cyane ukaronka icyo gitambo, zagusabaga kongera kwiruka uja gushaka umutamzi. Ariko Yesu Kristo ko yizanye wenyine k'igitambo, n'ubundi yaje ari n'umutamzi. Yabaye igitambo arongera aba n'umutamzi, yarishoye wenyine ku gitambo, arasura aracitambira nk'umutamzi. Niho igitambo cya Yesu Kristo gitandukaniye n'ibindi bitambo byose. Bibiliya ikavuga ngo nubwo waronkaga icyo gitambo ndetse ukaronka n'umutamzi, ibyaha ntibyababarirwaga, ahubwo ngo byaratwikirwaga. Kandi ikintu watwikiriye wobasha no kugitwikurura. Sinzi ko mbivuze neza. Ikintu watwikuriye wenyine wabasha no kugitwikurura ukongera ukakibona, ariko igitambo cya Yesu Kristo icyo nticyatwikiriye, cyakuyeho burundu cyane. Tumuhe icyubahiro n'uwo gushima. Haleluya, haleluya, haleluya. Yadutwikiririye ibyaha ngo nihagira umunsi umwe bizongera bitwikururwe bongera babikwibutse, ahubwo yabihanaguye burundu, yabikuyeho burundu. Igitambo cya Yesu nico gushima. Kandi ngo nubwo byatwikirwaga, ngo byageze binasaba ko n'ubundi hongera gutanga ikindi gitambo, ngo buri mwaka bashakaga igitambo bakaja gutamba, ariko Yesu yaje ari igitambo kimwe kizima cite. Ni ukuvuga ni igitambo cyakuyeho ibindi bitambo byose. Ntawuhaye gutuma mu ishamba gushaka igitambo, ntawuhaye gutuma mu byo uragiye cyangwa mu byo utunze ngo ushake igitambo. Igitambo cya Yesu kirakwiye. Waririmbye aravuga ngo yasha gucungura abakomeye, ngo hari sino kwibutswe. Aravuga ngo twebwe abari mu ibohero ngo tutagiraga n'umwanya wo kota izuba, ngo ariko yaje ari umucunguzi w'ubugingo bwacu bwarahacecekega. Yesu icyo gitambo yagitangira ifaranga, akavuga ngo ngishize ku giciro runaka, ahari ntiwo yaronse. Iyo avuga ngo amaraso yanje nyashize ku miliyoni, hari utowuronga. Iyo avuga ngo amaraso yanje nyashize ku kindi kiguzi runaka, ifeza cyangwa izahabu, hari abatari kukironga. Ariko yagize ngo akureho izo mbogamizi zose, yagize ngo akureho ubwo gwitwazo wogira ubwo ari bwo bwose, abitangira ku buntu. Ntabwo yabitanze kuri gusa. Ubundi ikintu cyagusa n'ikintu cy'ubuntu biratandukanye. Imana ifasha mbasha kubisobanura.
ikintu uharaga ubuntu ni ikintu cyari cy'agaciro kanini utabasha kuronka, bakakubwira ngo uragikwiye ariko ntushoboye kugica kuko kirahenze, tukiguhereye ubundi impamvu ugira ihuzu yo gukorana pasite ukagira n'ihuzu yo kwinjirana, uzi ubitandukanya gute? Kiriteri uzi ugenderaho mu nzu wowe muri garderobe cyangwa mu ivarisi ngo uvuga ngo iyi huzu niyo gukorana, ngo iyi niyo gusengana, ni iye kiriteri? Tiwo yibuka ariko ndayikwibutsa. Impamvu ugira ihuzu yo gukorana niyo gusengana kenshi biza bivana n'agaciro k'ihuzu yawe. Ikiguzi watanze ku ihuzu nicyo kiza kiguhesha agaciro ko kuyita iyo gusengana cyangwa iyo gukorana. Ndabisubiramo, ikiguzi watanze ku ihuzu waguze muri Sasabayore unamutore n'ihuzu wamanuye muri magazi, tiwo biha agaciro kangana. Haba nubwo yoba ari nziza bingana gute, haba nubwo ihuzu wakuye muri Sasabayore yoba ari nziza bingana gute, uzuyishira mu kimari ukazuyitora ugiye ku ikorari, ukayitora ugiye kuramutsa runaka, ukayitora ugiye ku isoko, ariko ihuzu wamanuye muri magazi uzuyitora hari afishi. Dore Imana ishubahiro mbasha gusobanura. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ihuzu wamanuye muri magazi itarakugoye ngo ubaze wuname ugire gutya ushaka mu ibaro. Iyo wakuye muri magazi kubera ko wayiguza amafaranga menshi, uzuyambara ugiye mu rubanza rwubashwe, uzuyambara ugiye mu gikorane cyubashwe cyangwa ahandi hantu hose hubashwe, kubera ko wayitanze ikiguzi gikomeye. Niyo mpamvu iki gitambo gikomeye, niyo mpamvu turaba agaciro imbere y'Imana, ni ukubera ko yatuguze ikiguzi gikomeye. Yadutanzeho ikiguzi gikomeye, ikiguzi gikomeye. Ntabwo yatuguze amafaranga cyangwa izahabu, si amamiliyoni cyangwa amamiliyaridi, ahubwo yadutanze igitambo. Ndanezerewe, Imana ihabwe icyubahiro. Impamvu umwana ari uw'agaciro mu rugo, impamvu uzubona nta kintu kiruta umwana wawe mu rugo rwawe. Ubu nyine umuntu yoza akakubwira ngo arica umwana wawe cyangwa umuhize utuze byose, wamubwira ngo utware ndetse ukazumurangira n'ibyo wahishe iriya muri purafo cyangwa mu ikaro hasi, ukaza winuka ukamubwira ngo ngibi n'ibindi ariko umwana wanje abe muzima. Ni ukubera iki? Wamutanzeho ikiguzi gikomeye. Biri tubwira ngo itorero ngo ryavuye mu bise by'amaraso ya Yesu Kristo, yarimeneye amaraso ndetse ngo avanze n'amazi, habe n'umwana agiye kuvuka azameneka amaraso n'amazi, kubera yuko hatambwe igitambo gikomeye kugira ngo aboneke. Niyo mpamvu umwana ari cyo kintu cy'agaciro mu rugo. Igitambo cya Yesu Kristo ni cy'agaciro kubera ko ntitwagitambishije ifaranga cyangwa ibindi, yagitambishije amaraso y'inuma cyangwa y'ihene cyangwa y'intama, yagitambishije amaraso ye bwite. Niyo mpamvu ukwiye kurizwa nayo, niyo mpamvu ukwiye kuyaha agaciro kayakwiriye, niyo mpamvu ukwiriye kunama ugatekereza kuri urwo rupfu, niyo mpamvu ugomba kunama ugatekereza kuri Pasaka, ugafata umwanya uhagije cyane kuko hatambwe ikiguzi cy'umwana wundi. Wowe ufite benshi ariko Yesu we ngo yari ikinege, yari umwana umwe wase. Ariko kubera kubona ko natwe dukwiye ako gaciro no kuba baraganywa nawe mu rugo rwase, Imana yemera gutanga uyu umwe yari ifite kugira ngo yigarurire benshi. Barimo jewe nawe, tumuhe icubahiro n'uwo gushima. Haleluya, amen. Oh, Imana ihabwe icubahiro. Haleluya, haleluya. Bene azayishurirwa wategera indirimbo aririmba ukazubura aho uyikwiza mu mawazi. Yararirimbye aravuga ngo iyo twari ninde, iyo twari ninde yaje mu isi sigahinda umushitsi, wowe uje umwitande, iyo twari uje uyitande. Iyo twari yaje mu isi abatwara bose bagahinda agashitsi bakavuga ngo iyi si ninde muntu wundi wayijemo, iyi si irimo nde wundi. Iyo twari ninde wowe uje uyitande, umuntu wahitinze kuva isi itararemwa, umuntu wahitinze kuva isi itararemwa gushikana bugingo n'ubu akaba agihitinze, wowe uze umwitande.
bayitinze baza bayitinga umwaka umwe cyangwa ibiri yomara 5 cyangwa 10 ariko Yesu yahitinze kuva isi itararema gushika n'uyu munsi aracyari kuri hiti. waririmba umwaka umwe cyangwa ibiri Machara yocuranga 5 cyangwa 10 mima niwe jewe natangiriye kumviraho sente ubu nyine aracuranga ariko ntakivugwa cyane. Yego Yesu Kristo numuhitinzi witeka ryose. Roza Muhando muracamwumva nukuririmba rimwe iminsi kagenda yavuye kuri hiti tiyo hitinga ibihe byose si Yesu. Wowe uje umwitande uwo wahitinze kuva isi itararima gushika uyu munsi nti wobuzuka ngo bwira utamuvuze aba muri wobuzuka ngo bwire batamuvuze n'aba muri Amerika nuko aba mu Buraya nuko natwe no muri Afrika nuko ntaho sinzi ko byogushikira ngo ubyuke bwira utavuze izina Yesu tibyokunda kuko ari kuri hiti. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya haleluya haleluya. Aravuga ngo yatwari ninde hari umufaransa umwe wavuze aravuga ngo ari kuri jambo Jezi ni gute ko bari pfunyapfunye ko bari kujije ko jewe za numva ko goroye aravuga ngo jewe ndi bukumva mutarari goroye ni muri Anglo-Somodo sindi mukumenya ukuntu mwarigize. Duheze Imana. Haleluya haleluya haleluya. Aravuga ngo nzatakaraje kuri uyu Yesu takaraje imirimo ikomeye yakoze bisigura ko nikaho yaratekereje ku rupfu rwe nikaho yaratekereje umusaraba wa Yesu nikaho yaratekereje Pasaka. Aravuga ngo izina Jezi barigize rigufi turivuga turirambuye wararicagagura afata je yashira ukwayo afata yashira ukwayo afata Yesu ashira ukwayo afata ni yashira ukwayo abivuga mu majambo arambuye kugira gusa ngo yumve ko yo bivuga neza. Uyu Yesu zumwitande Yesu umunsi ngo byamuteye amashaka aravuga atari ko aba bantu tuzatujana buri munsi duhorana buri munsi baranzi bazi ko ndinde muri bo mfite akaye gaciro muri bo ubundi muzamunyitande pete niko Yohana tubanyigiye kirekire muzamunyitande muranzi iyi minsi tumaranye muranzi munyitande. Bibiri ivuga ngo baravuga ngo bamwe bakwita Eliya abandi bakwita umuhanuzi umwe wese agenda avuga uko abyumva arababwira ati oya sinababajije uko abandi banyita nababajije ngo ese mwebwe tumaranye iyi minsi mwebwe ngize iminsi mbwiriza mwebwe ngize iminsi nkoreramo ibitangaza mwebwe ngize iminsi tujana umunsi ku wundi muzamunyitande. Petero ngo arahagurukana ubushizi bw'Imana ngo yarabihishuriwe n'umwuka we aravuga ngo nukuri Kristo we ngo tukwita Kristo umwana w'Imana. Arahishurirwa ni Kristo umwana w'Imana. Ni Kristo umwana w'Imana. Wibaze muri uyu mugoroba wowe uje umwitande we apana ngo wumvise bavuga gutya uyu waje mwisi bigakomera uyu wameye kwikorera ibyaha byawe n'ibicumuro byawe uyu wameye kwikorera amafuti yawe utekereza ajya yose uzi ukora twebwe tudahari uwemeye akayikorera wowe uje umwitande uzubona uzumutekereza ukumva gute uze umwitande wewe Sabu uje umwitande. Konokuri Imana ihabwa icubahiro. Wa mufaransa yaravuze aravuga ngo uyijane Jehova ngo kubera we yabayeho byose birema aravuga ngo aravuga ngo ni eternel ngo kubera ko ari uwiteka ryose aravuga ngo Yesu ni sovere kubera ko yaducunguje ayo maraso yaraturokoye. Imana ihabwa icubahiro. Aravuga ngo iniki ngo kubera yuko ari ikinege cyase ngo byibura bidetaye gucyo ngo yumva abaye nkuruhuka ngo aravuga ngo nukuri basi tubivuge gucyo turebe ko ryorambuka. Bibiri ivuga ngo yasize ubwiza mu ijuru ngo yemera kuza mu isi asize ubwiza yari afite mu ijuru asize icubahiro yari afite mu ijuru asize byose yaragaje mu ijuru
yemera kuzino kugira ngo nawe uronke agaciro, kugira ngo turonke agaciro twari twaratakarije muri Edeni. Ubundi Yesu ntiyaje gupfa, ahubwo yaje kumira urupfu. Ntabwo yaje ahubwo yaje kutumirira urupfu. Bundi umuntu yapfuye ryari? Umuntu yapfuye umunsi yakuwe muri Edeni. Kubera ko ngo uyu muntu akuwe mu ifasi yiwe, habe n'ibintu iyo bikuwe mu ifasi yavyo biba bipfuye. Kintu gikuwe mu ifasi yaco kiba gipfuye. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Kubera ko Imana yari yaremeye umuntu Edeni ikayimuha ngo ngiye uhabe. Ubundi muri Edeni n'urupfu rwari rurimo, ariko ngo rwari desactive. Ntabwo rwari rufite ubuzima, ntigwakoraga, nta buzima bwari bufite. Imana ibwira Adamu, iramubwira ngo Ada, ibintu byose birimo uzobikoresha uko ushaka, ariko nguru urupfu hano, ariko runo rupfu ntirugufiteho imbaraga. Umuntu uzoruha imbaraga ni wowe umunsi warukozeho, uzogwakitiva, kandi nugwakitiva ni wowe wa mbere ruzoheraho kwica. Urupfu nguru ndarukweretse aho ruteretse, ariko nta buzima rufite, ariko umunsi warukozeho uzoruha ubuzima, kandi umuntu ruzoheraho kwica ni wewe. Byarangiye barukozeho baruha ubuzima, bararuactive. Yesu Kristo rero yagaruwe no kuza kurudesactiva, kandi kugira ngo ntigongere kutugiraho ububasha. Mana ishimwe. Amen. Rupfu rero rwahereyeho kubera ko Adamu yarakuwe muri Edeni, aho Imana yari yaramuteganyirije. Ubundi urupfu ukuye mu mazi ntiwokongera kuja gushaka imbugito yo kurutema cyangwa yo kugwica. Rukiva mu mazi kera ruba rwapfuye, kubera ko rwakuwe mu ifasi yago. Cici yarabiririmbye aravuga ngo waremeye ibiguruka mu isanzure, nguremera ibimera navyo mu butaka, amafi nayo yaremera inyanja. Natwe kuba hano hariho atmosphere kugira ngo duheme neza. Uwo hagukura nawe wowe. Adamu rero umunsi active urupfu niwo munsi yapfuye. Yabayeho azakora ibindi muri yo, yamaze gukurwa mu ngobyi, aho yagiye yagumye akora, ariko n'ubundi yarapfuye kubera ko yarakuwe mu busabane bwiwe n'Imana. Cici yaravuze ngo nta Mana nta buzima, nta Mana nta buzima. Nibwo rero Yesu yagarutse kongera kuduha, nibwo Yesu yagarutse kongera kudusingiriza, kugira ngo twongere abaraganywa nawe. Ngiye kubabwira ibintu bike, ndavuga 5 cyangwa 6. Ndababwira ngo ninde ukwiriye kwizihiza Pasaka. Urashobora kumva Pasaka ivuga, urashobora kumva bavuga ngo igihe cya Pasaka cyageze, ariko utazuyumva neza. Ninde muntu ukwiriye kwizihiza Pasaka? Ninde muntu ukwiriye kuba muri Pasaka? Ninde muntu ukwiriye kuza agashengerera, ukwiriye kuja gusonesha ihuzu, akavuga ngo iyi soko akagurikira atwakira ni cya Pasaka? Uwo muntu ni umuntu cyambere, ni umuntu watahuye iyo Pasaka, ni umuntu wayihawe, ni umuntu wayihishuriwe. Iyo utarahishurirwa Pasaka, iyo utarahishurirwa ayo maraso, wo kwinjira kuko abandi binjira, woterana kuko abandi baterana, ariko ntaco yo kumarira mu bugingo bwawe, kubera yuko utarayihishurirwa. Pasaka iragoye yeme, Pasaka utayihishuriwe ntiwoyumva. Mugabo Safunywa bazavuga ngo umugabo ntasharira, nubwo uwo mubabaza bingana gute, ntiyorira ngo kwereka amaso aza yikomeza akavuga ngo sinorira imbere y'umugore n'abana. Ariko iyo yahishuriwe Pasaka, ntaza bakirira imbere y'abana, azarira n'imbere y'abakwe. Mugabo utarahishurirwa Pasaka aravuga ngo tiyorira imbere y'abana, ngo tiyorira imbere y'umugore, ariko iyo Pasaka yamugezemwo neza, iyo yahishuriwe Pasaka icarico, tiyorira imbere y'abana gusa, n'imbere y'abakwe n'abakazana azahatera ibimyira, kubera ko yatahuye Pasaka. Atarijijwe n'ibyamubabaje bamukoreye, atarijijwe n'uko abana bapfuye cyangwa bakiriho, atarijijwe n'uko umugore yapfuye cyangwa akiriho, atarijijwe n'uko yakenye cyangwa atuze, akarizwa na Pasaka. Pasaka iziriza abagabo. Abagabo batahuye Pasaka bazabarizwa nayo, batararijijwe n'ibindi bintu runaka, akarizwa na Pasaka.
uzubasha kuyizihiza. Watahuye akamaro k'amaraso ya Yesu niwe uzubasha kukizihiza. Waterana kuko abandi baterana, ariko utaratahura Pasaka itarakwihishurira neza, utarahishurirwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Hari ibyo gucanga. Wowe ukiri muri abagabo bakikomeza ngo ntiyorira, ariko Pasaka yakugezemwo worira. Pasaka yakugezemwo worira. Pasaka iziriza abagabo bahuye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Undi muntu ushobora kwizihiza Pasaka ni umuntu wamenye neza ko Yesu Kristo yadukijije umurimbuzi. Ni umuntu wamenye neza ko muri Pasaka twakijijwe urupfu. Ni umuntu watahuye neza ko muri Pasaka twahakirijwe urupfu. Bundi umuntu bashiriye igihano cyo gupfa niwo musanga afungiwe arindiriye mu gatondo kaza ngo bamumanike. Waza ukamubwira ngo nkugabiye inzu ngo namaraseke ngo avuge ngo mpaye ikintu cy'agaciro. Iyo nzu nta gaciro kuri we kuko yaciriwe ubwo gupfa. Tiwoza ngo umusanga hafungiwe ngo umubwire ngo nkugabiye V8 ngo yumve umuhaye ikintu cy'agaciro yishimye. Ta V8 akenye. Tiwoza ngo umubwire ngo uhaye amafaranga runaka menshi, ayo nta gaciro afite kuri we. Umuntu uraye ari bumanikwe, ibyo zose nta gaciro zomugiraho. Icy'agaciro kuri we ni uwo mukiza ubwo rupfu. Icy'abakenye ni ubuzima. Icy'abakenye ni ubuzima, ntabakenye amafaranga cyangwa amamodoka. Yesu Kristo tiyaduhaye icyo twari dukeneye, yaduhaye icyo twari dukenye. Bundi bintu umuntu akenera ni byinshi cyane, ariko haba hariho priority, haba hariho izo ukenye gusumba ibindi. Ibyo twari dukeneye byari byinshi, ariko Yesu Kristo yaduhaye icyo twari dukenye, bwari ubuzima. Yesu Kristo yatumaze ubwo bukene kuko nibwo bukomeye twari dufite. Twari dukenye ubuzima, si amafaranga twari dukenye, si amazu cyangwa amamodoka. Twari dukenye ubuzima kuko twari tumeze nk'abaciriwe ubwo gupfa. Aritanga aravuga ngo ubwo rupfu mwabaciriye ni murumpe jewe, arumira bunguri. Niyo mpamvu Yesu Kristo yaravuze ngo ujye umubiri wanje ngo akamwa n'amaraso yanje ngo uwafite ubuzima, uwafite ubugingo. Biza bintangaza cyane, biranatangaje iyo pasiteri arambitse umubiri wa Yesu hariya, hanyuma ugatora agasakoshi kawe ukibuka yuko ariyo masaha yo kuja gucumbira abana, ukibuka yuko ariyo masaha yo kuja muri randevu runaka, ukibuka yuko ariyo masaha yo kuja gukemura ibindi bibazo runaka, amasaha yo kwegera uruhimbi. Bibiliya ivuga ngo utamwe ayo maraso ngo ntajye n'uwo mubiri, ngo nta sano na rito abagifitanye na Kristo. Utamwe amaraso ya Yesu nujya no ku mubiri we, nta rindi sano mufitanye na Kristo. Ibyo biza bituma utegera uruhimbi ni ibiki? Izo mbogamizi nizo nzitizi ugira umunsi w'uruhimbi ni izihe? Ndabizi neza ko pasiteri ntiyo kwamaza gusa ngo y'amashuri uruhimbi yari atarabateguje ngo ababwire ngo kuri ndinga dufite uruhimbi. Aba yarabivuze kuri ndinga ryashize. Iyinga ryose ryashize udakemuye ibibazo wari ufite, ryashize utireza ibyaha wari ufite, kugira ngo ndinga wegere uruhimbi, kugira ngo ugirane isano na Kristo. Yaravuze ngo ujye umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje, uwo niwe ufite ubugingo. Niba utazawegera uruhimbi, wa mukristo uri hano, ndakumenyesha yuko nta sano ufitanye na Kristo. Wowe wa mukristo ugihunga ameza, ndakumenyesha ko nta sano ugifitanye na Kristo, kubera ko yaravuze ko abamujya ari bo bafitanye isano nawe. Muntu wa gatatu ushobora kwizihiza Pasaka agasereburetinga akavuga ngo ni ukuri turi mu munsi mukuru wo kwizihiza Pasaka, turi mu munsi mukuru wo kwibuka urupfu rwa Yesu, ni uwemera imbaraga z'umuzuko wa Kristo, ni uwemera imbaraga zo kuzuka kwa Kristo, kubera ko mu kuzuka kwe niho twaherewe intsinzi. Mu kuzuka kwa Kristo iyo uwo munsi Yesu apfa bakamuhamba ariko yamara
ariko impamvu dufite icyo tuvuga imbere yayo ni uko Yesu Kristo yazutse. Amen. Yesu Kristo kuzuka kwe niko kwaduhaye ijambo, niko kwatumye tuba abo turi none. Niyo mpamvu turonka icyo tuvuga imbere y'abantu, ni ukubera ko Yesu Kristo yapfuye kandi akazuka. Abandi bose bafite abo basenga nabo baramya ntibafite uwapfuye akazuka. Uwapfuye akazuka ni umwe gusa, ni Kristo umwana w'Imana. Webwiye abigishwa ngo ntimugire ikibazo, ndabizi neza nzopfa, ariko ku munsi ugira gatatu uzozuka, kandi ibyo yabasezeranyije yarabikoze, yarazutse, n'ubu ariho ni muzima. Haleluya. Muntu wundi ushobora kwizihiza hamwe n'abandi Pasaka akavuga ngo ni ukuri hari ikintu gikomeye Imana yakoze, ni uwapfanye na Kristo akazukana nawe. Hari abantu bakeneye kubona na Yesu mu nsinzi yo kuzuka, ariko batarabanye mu rupfu rwe, batarabanye ku musaraba, batarabanye ahambwa, batarabanye kuri buri kimwe cy'imibabaro ye, ariko mugakenera ngo umwana we muri celebration yo kuzuka. Yesu ntihoya n'umuntu muri Omega atarabanye nawe muri Alpha. Niba mutarabanye mutangira, tuzobana nawe murangiza. Wambere ubana nawe iriya muri Alpha kugira ngo no muri Omega mubane mu rupfu rwe, mubane ku musaraba, mubane apfa, mubane anazuka, nawe ubashe kwizihiza intsinzi yo kuzuka no ku musaraba mwarabana. Bivuga ngo twabambanywe na Kristo. Kubambanywe na Kristo kuri twebwe ni ukubamba kamere, ni ukubamba biriya Petero yanditse aravuga ngo mwiyambure igomwa ryose ngo no gusebanya n'ibindi bintu byose bimeze nk'ibyo, mubibambane hamwe na Yesu. Niba mwarabambye irari na kamere n'ibindi byose bikaba byarabambanywe hamwe na Yesu, ndibaza neza ndashidikanya ko uyu munsi muhaye mwizihiza intsinzi yo kuzuka kubera ko mwabambanywe nawe. Mugoroba w'uyu munsi ubaza umutima wawe ngo ese nabambanywe na Kristo? Wabambanywe na Kristo? Ese uwo gukoraho ta kamere ikiri muri wowe? Kamere yabambanywe na Kristo. Mu Kristo ngo yahuye na Adamu wa kera, ese nti wowe hakiriho wowe wa kera? Muri wowe nta wowe wa kera wowe urimo. Muri wowe ta wowe wa kera yowe bakirimo, ese wowe wa kera yabambanywe na Kristo? Wibaze niba wowe wa kera ushobora kuba warabambanywe na Kristo. Wibaze niba wowe wa kera utakiriho, hariho wowe mushasha. Wibaze ko ukigira kamere, ko wari mu izangano, ko wari mu igomwa, ko wari nko gusebanya, neza ko yabambanywe na Kristo, ko nta ukiriho none. Ese uyu munsi hariho wowe uyu munsi hariho wowe uhe? Ni uwa kera cyangwa ni uwazukanye na Kristo? Wowe uhari uyu munsi ni uwa kera cyangwa ni uwazukanye na Kristo mushasha? Ndagusabira muri uyu mugoroba habe hariho wewe mushasha wazukanye na Kristo. Uyu munsi habe hariho wowe mushasha wazukanye na Kristo, wabanye nawe ku musaraba, wapfanye nawe, wahambwe nawe ndetse akanazukana nawe, ukazuka uri mushasha utakirimo kamere ya kera. Bwana sifiwe. Igitambo cya Kristo gitanga ubugingo. Bibiliya yatubwiye ngo umurimbuzi ndazanywa n'ikindi ngo nkeretse kwica no kwiba no kurimbura. Aravuga ngo ariko jewe nazanywa no kubaha ubugingo ndetse bwinshi, apana bw'isonde, apana bukeya, yazanywe no kuduha ubugingo ndetse bwinshi. Umujura ati yose mu nzu afite izindi misiyo zimigenza keretse kukwica cyangwa kukwiba. Swati umutanga umwice, utamwishe warakwica, namara nakwibi. Nico kiza kigenza umujura. Ariko Yesu ntiyaje nk'umujura, yaje gutanga ubugingo, yaje gutanga ubuzima ku batari babufite, ari bo twebwe, kandi twaraburonse ahabwa icubahiro. Mana ishimwe ko umugambi wakuye Yesu mu ijuru utapfuye ubusa. Mana ishimwe ko umugambi wakuye Yesu imbere ya se utaferinze, ahubwo twatahanye intsinzi yo kuronka ubuzima ndetse n'ubugingo bwinshi. Yesu si umuntu w'umugabo
wotangira igikorwa kimara gipfa icyo yatangiye yarakirangije ahabwa icyubahiro n'uwo gushima. Amen. Yaduhaye ubugingo kandi twaraburonse kandi ngo yaduhaye bwinshi. Mana ihabwa icyubahiro. Mana ishimwe yemeye gutanga uwo mwana wayo ikaduha ubwo bugingo kandi bukaba bwinshi, tukaba tutakihaye tubagwaho urupfu, ahubwo tukaba turi mu bugingo bw'iteka. Akaba yaraduhaye igitambo kizima kandi gikuraho ibyo bitambo bindi byose byaturushaga. Ubu tukaba twararonse igitambo kizima kandi gitanga ubugingo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze.